Kilom na ning makabang panahon, marugol ng pisasabihan ng programa na ng gobyerno a Public Utility Vehicle Modernization Program. Aawsan na ng Public Transport Modernization Program. Sa salangsangan di iniring mapilang transport grupo sasabing makamala rin bayong unit alang sa pata financial assistance iba't king gobyerno at kapamilatan nanini milakola kapanakitan ding marakal ang mamasada. Metong pa ka rin kapigaga na kandaali mo ring driver ang pong operator no ng agyang ding commuter, ing pangalakora ring traditional o iconic jeepney at tak Pinoy. Dapat ing concern na yan, ang tinemong asolusyonan ng metong apamasadang jeep aadiskubri na ni CLTV 36 News kay Lubao, Pampanga. Ninong emi babalikid nung akit de iniya papasada king dalan. King kilwal metong yang traditional o iconic a jeepney, karas king kilub, modern niya pala. Pininiing metong ayunit ng traditional-looking modern jeepney abibiyahing Lubao SM City Pampanga Robinson Star Mills via Olongapogapan Road. Bilog as Central Luzon, apin pa mo po ining mumunang dealing unit na antika ni disenyo na kumbaga iconic pa mo rin bistaman modern nen. Ngayon po, makanano po yung meging konsepto na po nining jeepney ngayon? Kami bilang dating asosasyon, ren driver ang pong operator, tinugon kami kaya ang programa na ng gobyerno na mag-consolidate. So may cooperative kami anyang 2001 hanggang ngayon. So bistamat masakit, uling programa na ng gobyerno, tinugon kami. Nilolya ing mesabing unit inyang milabas sa bulan na ni Agosto at kwentura ring driver, matulala ring balang manakit kanini. Baka nitakit de ring commuters na ating palang makantining kakaibaya. Nengang kengendalan, picture kaya ni matakay terminal picture kasi aliwaya talaga. Pero talagang dadala na ing itsura na ng jeep. Araw katulad ito nga sa second day ni uli ka nung jeep ya pa rin, minibus. Masaya la, uling marimlayo, matas yo, ladodo balang makasakay, appreciate de. Akit mo itantulad at ang, siyempre, makataba mo rin puso, uling pamasada mi, pupurianan de rin tao. Antiya mo kanong makasakyang traditional jeep ang mas komportable yung commuter ay Anton Clark Canlos. Anyang misan niyang asakyan yung mesabing jeep. Wala mo po ala naman pong pagkaalwake ng kikata mo pong traditional na jeep. Ita mo po maka-aircon niya po and I think alin naman po ito parang barrier or alin naman po ito maging sign na ng pagkawala na ng traditional jeep since bala mo po upgrade demo po itang traditional jeep into mas modern pa po and mas magamit siya pong masalese. Agpangking Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, basta compliant ya ka rin specifications na ng programa, malyari ang manikwang permitting sa kenbang pasada. Basic ang PTMP, dapat lang Euro 4 at Philippine National Standards o PNS compliant ding engine na ring modern jeepney. Kailangan lamon ng ating GPS, automated fare collection system at ating maka-install as CCTV camera. Natin talaga i-phase out yung traditional looking jeepney, no? So long as compliant siya doon sa specifications na sinasabi ng Department Order 2017-011. So, So kung naka Euro 4 or Euro 5 at saka yung kanyang sakayan is nasa gilid at yung iba pang specifications na nakalagay nga doon sa department order, yun ang pwede nilang gamitin as a substitute dito sa mga traditional jeepney. And as of now po, hindi po natin pinupuwersa yung mga kooperatiba or korporasyon na nag-consolidate na mag-acquire agad ng modern jeepney hanggat wala pong LTTRP. Bang apalwal ing celebrity jeepney apanag laundering pasaheros, di nalalapa mo ka ng busbus karayom ding Lubao Gulangko Transport Service Cooperative, ali mo ka rin requirements, nune ang yanking pondo. Ini pang mag-comply may kay kaming iconic jeep. May batya pa po Chaong Quezon. Emya po panutang kem bangko ini uling burina ning bangko retang
minibus. Nung ka rin na medyo mabayat po yung kay pamagbayad. So ngayon yung gawa mi po kayong kooperatiba mi papag-share kami. May kaming share capital, then bawat operator 14,000, then driver 9,000. May kalikom kaming siguro migit kumulang kayong metong milyon. Pero uling mabayat, yung pamaningil, de baloy na po rin kalupamin driver, basta-basta apalwalim pera. Antiya mo rin ka ng suportara ini ka rin manufacturer king bansa. Kareng abe akong mamasada, cooperative, asosasyon. Tangkilikan tamo po, itang sarili tamo, so pantala rin local manufacturer. At manawagan ko naman kaya katamong gobyerno, sana po bakit makapag-modernize lang ang ding saken, makanti nila po resuportan tamo. Kay ba't, mo itang suportan tala rin local manufacturer. So pantala naman po rin cooperative, lalo na mabayat po yung sasading saken. Mamalagaya pong 1.715 ng saken. Ang presyo na ng traditional looking modern jeep, 1.7 million pesos. Dagdag may pakining gastos ng pamanlakad requirements sa bayang manikuang permit ang pang certificate. At king presyo nga ni, era kanubalo rin kooperatiba nung midagdagan niya pa yung karelang magdiridiling unit. Anya ing adwa ng dakyang gobyerno. Po rin pa yung saop kasi mabayat po kay metong operator palitan ng jeep na pamasada ni kay ba't maging bandinening cooperative. Mabayat po para kayong operator itang milakuya kayang possession ng pag-aari na kayong tinangka na sakin, lalo na nung pigkasakita na yan, pilang pulong ban, waba niya mo apal to yung jeep na. Kay ba't isubsub niya kasi kaya sakin, franchise, para makapagkay kang makantining bayon sakin. Samantala kapanulan na rin mamasada kapamilatan na ng PTMP, mabawasan na yung road rage ang resulta na ng paamisamsaman na rin mamasada king dalan o ruta. Ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.